ade Obama ya me no pa ne fe menya wo fam o ma hwe me na me amede me ko to adwuma mu hwie ni tani ko di abrantie bi achi me madam ni kunu kare se fie you know when me fie na me go yi konye me ne ne kna bo me ne sa ye nye ma na me me ne ko wu mienu na nkwala ibe bo me so na me so fine na me ka wa ka kire me say wo ye me forget was why you forget na ma wo pa me na me chese afa ye nyame ye ma dum na me tini snase esa ko sia me kuma ne back upon me what snase kunkun yem e ba dia che me kuna ma nyem no ma nyem fie mi e boy yi say ne wo eda so ekutawo ne ma me e wo ho ama beginning ni de na me chaska no so afa de later me chaska no so mo bi o chaska na o mo so mo hu say anyensen afa de mo hu bi memenda ya abra wo kuma say pacho wo kuma se pacho wa ka memenda nka wo ba e program ni bi why na nka wo be hia se akwa na me ni PSA ne to wa me me ma mi so be program we tie me no be ko ye be hwe wani mo nyame be kasa why you matima yo nyame nka pacho nda asasem we bi na to me a reverend obi nyame fa no so twita jeme hello Reverend baby will be a radna Yakopo Isha. Nation prophet, nation. And we are the Shemi Chow Quines from Koso. Prophet Ebenezer Dako Yadom, nation prophet. Ubia Kaso nation Oboa. Ubia Boa nation. Ubiani watching it da. One and two. Hello. Hello. Oba my dear, why you know? Mam Pacho, not many Bemedice, Ejuso. Entina menyim emu honom no na bema na edi meni ne fa ne so for ba foforo abra na meni ne na menyim mu honom a na wo mboa me enti meni ne dadem crowd mi no ba foforo be hye dem honom na me mada fom na oni oba na aye do mbe bia wo mpa ne so na ade chia wo konti edru stage bi na o si me free ne ntan ko me so na meni be bia ko enti no na me chen a ade san obi ada wo fie ho na makoda efi ne ni mu honom just a course sama nanka minya pressure campo ma me de ho ya o na nso bi da ya se hono na me koda nso na me bleed ko cha me sana me ni nso ni kwa pam se be ma no edi meni bebre a won fi mi ensha abofran ko am ko hospital because me nyemu do 9 months na ma ko hospital ba ko pe nti se be ma no me wo na be ma na nsha akwala na be ma ni mbrema enyema owo bia enye de en freenessa nti me yes ade no ewie no boy me nyama ni na ya basta be timu ne do be di kra wonya sometimes go to me friend me send me sia man you feel me yeah ha me ase menya nu se me san koye sa disanya menya solution dia na sama me de okoye na wanya ehho results wanya kama we dey 10/10 minus nothing it is say be man no be ndey ba ko wa na mai there be many things to be embarrassed to say what bread do ama me ase I am ka de wo mu kire no na mu tu na mo baby obako bia o maka train say wa phone me on be patame by stop call de be patame grade ni o ene e bi ton nsem a na ma frɛ na Abraham padi manim na makoye ho ne ma why never too much ma edan enchen na mfimfi hello Oba me mo di dia na waya unya ya nka wanye mama ya idie ya damos ya no mo duma pa mo ya de boy ma dia ma ya no me won se me kai se mi sa no me ma me dem na o chen wo friend kai se ma me no don chiti ni wa fa mi anko school on shemiye on one on yin bibianchi ai se bigani eche no na papa bi ti wa o ye se pomfo na papa no wa papa no hu me na wa frame no ne me akoda ti papa ne me de da san ti me kai se na me ma no ye so bolo ti so bolo na ye wia bi do na nkola na ye wo no na ye do so na ye wi ti so bolo ti de na papa no aka che me se le mane ne me nda no ma mika no be bon na me ma papa ne me da ti on me da san na me ka se la ti ni via
me maame sika bi wo fie ho e na maame ne ye so be pa professor confirm na be sika no nti papa ne ba ye no e no frɛ me won chen say sika me na me fire na me say me na me fire ba na me so ne me danti no o se da ka fe maame ne sika no enye me na ma fire so na for the so be intro be nti papa no on me de da sa asi me ni sika kana me ma asem kwa na me ye nti me dream dia papa no ye konfo on ma da no ene ade a e ha me because me dream ho a e me ya because that say na nka me nye stade ni da say wa worry but me worry ya ma ho 3 na kwa ya sorry but say kwa ya sorry ma me ba cho I say sisia baby am sisia nkasa me ni ho sisia no ma baby nkoko me baby an si de nche bia nti me ba sorry pa sorry because na person for papa bi ni deliver why I just say me say pa sorry papa because na person for papa bi ni deliver why I tell you ma nti o man only be ma ba ko na we but no e papa ye ba ko ba ke bia ma wu na echi na so ne papa yo ye be kasa why good afternoon ade na why no ho a unya ya nkan sikura mama ne ma ya no me ho te me si so me ko sha be ma bi ana me ne wo ma wo ba ko na be ma no me chunta na no do me kam that on na ko obeta ate de mama be ma ko ya me ho ade a me kan ma be ma yimfa be ma nya di ka wo ko share mistake man kan ma me na nke de one pe many man reda ate yen tunifo onya de nya nzunta isa jumi ba ni tumi se di ata wa wari ni awoti ya mi bete samne ne wo a e be ka me ba no wa zo be ja ni ama ma ba be ya buntu semene ne wo me po me ho gai ati ya wo no ho uti ye mama be ma ya ati wo cheti ma tam ho na mi kuru ni mu ma sam ye mete de be me cheti ma ta ho awie ave me yonko anta ave me yonko brabu a menene ne timni de ye bibia just adi ane da shi mi mami ka ta na sa be ma wa wala ba ti sa mi wu ye si wu e ti kura ni wani jo e ti afrika de no mo ko mo wo fie e ye no jani sunday tin ko sunday go mo ko ma ya sari ada wo pe e no list da mami oni mi simbo me ma wa ren so me handa is a place and am sada pa no ba no sai ada on to on mami me kuru wa ren wa ya no ma dia sempata Emma mama me so ko pa be ma na ni me bedai achi ni kuru be nya no ho se yen so bi da sam yen tla mama ta sam me kunu ni me se bo mu eso no ma bi ko so nya so bi ba mi chani mbala da sam tai sam na na wa mama wa ri amaya ate kura de me ja me hu ba bo na wo ma me ni senda ta dra mama me ko ka ta so amena yo ya dase radin shiraw tie se ye be dia na apese ye boa me be samu boa me na asundue e be ma wale me be ma na ya mi mpra na akotwe ye no wajai na jai da yo ene a me se no ma be ye yo nyame sere boniface che na urade bebem why na ti yenso ye be boa why na ti oba he ma mo odin dia no waya unya ya nkan sikura me ba cho bonu de maye beble se asemusu na sisi ampesa me kwana me koka no kure ade we be esu mi sisi ano se de mesi anyini no me koka aso mbegu mani mase dia no waye me ba cho me ya kula no be 9 years no eniafo mi enu ne me dai na ona e wo western me ma me bo me na mba nse me jaiye enti efi wo no mo ba ye krum na me wo be 17 years mo ho no mo ba bi different me ensa bi mo ye me ensa bi mo ye nai enan no eniafo me ensa na mo wo fa ka ho wo mu nyina no da na mani fi eniafo me ensa o mo ni wo mo wo fa ai na no mu nyina nim so o mo ni wo da
ọmụ nyina me fa ne se me pa sure fa se no ọmụ nyim ba se me ya kula mani ma so ne ntino me ko so ọmụ ma me ska exercise book ma we chemu me yensa na bia ma ye farmers fire English nti ọmụ ma me sa ọmụ ya me sa na me so me de akọ school so ama ma nti me anko nti enya ba ko nye mienu be nipa miensa enye nipa ya fun ba ko mo nso ma sesi anso me pesenka me ko ka no kre nso mbebo me ntutu nti ama metwa me den kre na kire wan ka pese me ma me ne papa nyina nso afiri mi ese mbebo mo ama ma ne be tenten no kro we no ko ka kire wan sesi anu mi nipa mkobo na ma ne gise bia mesuwa mo omunso die eni na bo sofo amane eni ye mompa eni deliver why maka mo bompa ya mami abat na fedie edie aga menye nyi se efiri meso wo ya bompa ya ma no nyi ni se efiri so na edoso ani odibewu efi se we no obi enu a wo be force wo di bibia he otirim eya wo gidie na wo be je di se bone amaye no nyame de acheme it was still a wunyi ni dia bisu medium de be yo why ma o ha mi dia o so na afiri mani so se bone beblebe enkoi wo nyame de be chewo onu nyame ka so de bone achewa maame wo de achewo se wanu ampala pem aka se wurade ene wo de achewo huni saa na se wunye wadwen saa se wonu ho de a ene ese manu me ho pa toda rajo be 3-4 mitimi su sa na me bompa ene gidi se onyame o se wo bone no ye ko ti se ko jan a wo be mana ye ti se enwura abiri se moja wo be mana ye ti se akado enti no se wa pem waka gidi se ewurade wono nko ana de bone che na wo de achewo na wo nko ye biem why matima na chome da amisha de muaw na mus nyame de achewo se nko fim na ma hem no de ebrede a emu abredodo abrede ngo ya nye we nka wona de wa ye adwuma ya grace oh agi Joshua hello papa dia no waya unya ya nko anye le misime ye be ma pa jema binye yelo ro be ma swati ena safino ba su ta ya na ro ba mata kawo ho bintini na bi tiyo su mejani so mo be mana ye ketwa awena ye ketwa na bless me no enu no me di fantabo to ho chichire na bende Aba ju si ba ta ya na ba ba ju mbeti sumi ni ya no for ba se si ana ho ba de no de se anu aduro nyana losin no me adi se nuro e begina mu ache na di ebiem ti mu de bia to ti wa na wo sumi daya asa ho ana saba se na kwa koye ho ana ba na de what are so twetwe what are so twetwe le da to me ki da be wa man e wa wa ta so ko ye bi na de wa so twetwe ai nani I say anya odai ade anu nya yi jo mo bi am ti da bwa me da ya ko wa mi ti ta kura wa na da twetwe elastic jina so abi je fa number de amadi for pa sa je Joshua we menya me wukura samno ya bi je yem fa bi mabre abro me so ay di anko